school to keep the school running. Jacqueline Kangunda yahayo kuraburo kwera izoba ubu yabanagamba n'abakuru b'amashomero agari yansi y'ubureberezi bwa Ankole abahika hamukoro gwo kushohoza ibibuzo ebikozwe abana bari kuza kuzuma kibina cya Mushanju umukoro gwakora gwa St James Cathedral haro ekitewe kikuru cy'ubureberezi bwa Ankole kandi abana kanana 1013 nibo bakuzire ibibuzo bikorwa mu mashomero biberana na mukaga nagamba ishu ya corruption kuba ushobora gusambuza cyazimbe bene exploiting different bantu so nani advising umuze umashomera gito mu diocese umankore diocese bamurekera ukavanye n'abagwinyi Reverend Canon Agasha Muhwezi orukore byo bw'igisabwa Ankole Diocese yagirangwe kiba kikuzire kutebekana sajabeji okwenda ngo baza kuzuma kibina cya Mushanju babe beteguire ryo kwikaje buzo nambwe na habana kanana igani 13 abana ubuceka 10 bihereyo grade 1 ubuceka 32 bihereyo grade 2 grade 3 babo ubuceka mwenda harigana aba grade 4 baba bana ubuceka 20 kandi abagwire exam age no ubuceka 28 aharigana kandi abana batabuziwe ndakaceka kamwe aharigana isomero na academic bina kakwate kahanga munonga ako utine results when you don't get results by the end of P7 by the end of O level na A level what in results abantu bona they cannot understand your school washomaje hatu nuriya bhangu kandi ohindika kuki kandi wotashomere nokora munonga kokuriya biki Omugandi Job Namanyapuri orukwetebekaniso zo kwijwe imyaka 12 eyamaro mu business y'amakuru okuhereza abantu nka MC hamwe n'ebindi yirukangira abantu abintu bari mahambiri yabo obwari n'abanyamakuru bagenzi be so nagira ngo reka tubakikeho tuboreke rukundo tubaretere kacena kinji akutwine Ogu akwatanise na White Horse Inn hamwe n'abanywani be batayira umwanya gwa kikungire Cultural Community Development Center umurakabari municipality kandi batwarira abantu byo koresa nko buhunga sabuni umunyu imigati hamwe n'ibindi abari kuturo mu njeje impandikire h'emirundi mingi abo kanyuko munyamakuru aha impandikire stories zaha tinembera yo neri kwirukaho nahandika nabatekana TV ninyuzuka nkareta ho n'aba TV Westa babateka mu program ko kana hati tine kinararebere kintu kireho twareta Miss Uganda na hati tine cyahindukire hata nanye nagira ngo kangaruke mbaretere bundi n'abandi abanywane banje abandi twine kizibu cy'amani kushanga ejo rimwe abantu barahingura 20 aza baratura mu mezi hati no kagira gataba abantu tubagirire tuta so mwe bare kwisha twabushemerere urabasa kubuti n'amaguru konke mikone iragira ki ushangene mikone tarakora n'amaguru ogine weno wabo gine kozese cyonce cyihurire ikiranga yakwire kubasa kubesaho ati twashanga hanuya twataka kiteka ngo muri kabare kirimo umujeji era yamwe abantu bari ku emiturire y'abantu twashanga hano mazima netengo buyambi bwinji twashemerwa kugambaho n'abarema kandi bakatugambira bizibu byabo ugwaho umuntu gwo kubanza konka niteka ngo izoberi niza kuhindura life hagati ya White Horse amwe n'abarema Ekishaguzo cha Job Namanyapuri nicho kuba harwa mukaguru w'esabiteji kandi hamukoro no gugumwe nihija kuba kutongoze horugenero kwira abanyamakuru koresa kurunje mikutu ya karumagezi